Danas je osvanulo krasno jesensko jutro na proljetnoj farmi. Ali izgleda kao da će to biti jedan od onih dana. Za početak, Vizi se samo sažaljevao. On je završio sa žetvom pšenice i sad se vratio u staju bez ikakvog drugog posla. Tom ga pokušava razvedriti, ali bez nekog uspjeha. Vizi se osjećao prilično beskorisno. Na drugoj strani farme, Fi je imala problem sa Prudi. Jer kao i većina mačaka, i ona je bila prava mala izbirljivica. Dođi, Prudi, vrijeme je doručka. Što se dogodilo? Pa uvijek si voljela tu mačju hranu. Kupila sam je samo za tebe. O, zbilja, Prudi. Izvoli, evo ti mlijeka umjesto toga. Nemoj mi samo reći da ni mlijeko ne želiš. Pa dobro, već ćeš nešto kasnije pojesti. Sad se moram naći s metom u voćnjaku. Danas moramo nabrati jako puno jabuka. Bok, Fi! Wow, ove godine je zbilja ogroman urod. Da, znam. Najbolje da odmah počnemo. Vrijeme je za odmor, Met. Da, spreman sam za predah. Ti samo daj. Ja ću samo skočiti natrag do kuće da nahranim Prudi. Ili barem da pokušam. Gledaj, Prudi. Krasne sardine. A da probaš malo ove dimljene ribe? O, Prudi, zbilja si svojeglava. U međuvremenu, Tom je posjetio Vizija. Još uvijek je bio nezadovoljan i dosađivao se. Tom je jako želio da se može sjetiti nečeg čime bi mogao zaposliti stari i bezvoljni kombajn. Tom! Ali baš tada ga je Fi dozvala da ju odveze natrag u voćnjak. Vizi je odlučio malo drijemati. To je to za sada. Ali tamo ih još ima puno. Znam. I samo se nadam da ćemo ih uspjeti prodati. Ti kreni s napunjenim reom do tržnice i provjeri situaciju. A mi ćemo ostatak privremeno pospremiti u staju. Ok, Fi. Vidimo se kasnije. Dobro, Tome. Idemo natrag. Upravo razmišljamo o nečemu što Prudi oduvijek voli. Tako, krasan tanjurić s vrhnjem. Tvoje najdraže jelo. O ne, zar zbilja nećeš ni svoje najdraže jelo okusiti? Za to vrijeme Tom je iskrcao sve kutije s jabukama. Ove jeseni ih je bilo toliko da su morali čak dio staviti kod Vizija.
Jadna Fi. Prudi je bila svojeglava kao nikad prije. Kupus, zapečeni grah, gljive. Odustajem. Vizi je još uživao u drijemanju. Iako on to nije radio svjesno, stvarao je priličan nered. U tom času je stigao i Rev. Svi voćari su ove godine nabrali jako puno jabuka, tako da nema smisla da ih još nosim na tržnicu. Ojoj, i što ćemo sada napraviti? Nemam pojma, Fi. Dobro, ja sada idem nahraniti kokice. Kasnije ću te nazvati, ok? Ok. Met je već krenuo kući, ali Tom ga je zaustavio. Imao je neku ideju, ali je trebao Metovu pomoć. Što je tome? Želiš da pogledam u staju? Wow, kakav nered! Kako se to dogodilo? A onda je Tom počeo objašnjavati Metu svoju odličnu ideju. O, da, razumijem. Aha. Možda... Hej, pa to možemo probati. Što se to za Boga ovdje događa? Met je želio iznenaditi Fi Tomovom idejom, pa je rekao Revu da je pokuša zadržati vani. Ne budi šašav, Rev. Zašto ne mogu ući? Kako to misliš opasno? A što onda Met radi tamo? Radi za tebe novi ispušni lonac. Stvarno, mislim da je taj stari već pomalo i preglasan. U redu onda, vidimo se kasnije. Tom i ostali su naporno radili. Gotovo je. Idemo isprobati radili. To! Ma daj, Rev, tamo se nešto sumnjivo kuha i ja želim odmah vidjeti što se događa. U redu je, Fi. Sad možeš ući. Predstavljamo Vizijev stroj za proizvodnju soka od jabuke. Met, ovo je izvrsno. Sada možemo upotrijebiti sav onaj višak jabuka. Ne zahvaljuj meni, nego Tomu. To je bila njegova ideja. Pa, zahvaljujući Tomu, svi su bili sretni. Met je otišao na tržnicu sa puno svježeg i ukusnog soka od jabuka. Vizi se ponovno osjećao korisnim. A Fi nije više morala brinuti da će sve one jabuke propasti. Jedino oko čega je ona trebala brinuti je Prudi. Oh, Prudi, dođi k meni. Ne mogu vjerovati. Ti piješ sok od jabuka. O, ti si zbilja jedna čudna mačka.